Takıcı çavda Diego Vander'an radizi. اره دبیجن که قیزین اسپانیایی بر بشهوتن هندزانن هنگو او جی وقتا کی دریج لورما و دما کو وگریا و ها به تمامی بیتقد مایه مفهم نکر بشوت انگو چه بکری چی تیم بوی چی کاری بکن او براستی تیوی مانه کو ها لی باشه از دخوازن سپاسی بکمش بو میوان پروریه و دوی کو از آن آبی چه ماریا حوجایی ارتشی بمنه کارکی گرنگ لبرجه هی کو از سر بخابتم مش بوی از نخوازم کو درنگ ببینم وقت مناسبه دی پرکی پر زده وی ور باجیر جبو پاراست ناوی دوی کو از اینک تدبیرم بگیرم چاویش پریکی زده چه خاصه اره اشترا بیجم کو اوه افچی قیزین او قاز بداویه برخوشی کد لوتو چی دیگه ماریا؟ از هیم بوم کتبه دستور بستینی لی اسپانیایی به قیزه کی را سوز دایه تو کپه را بزوجی که از چالی برنا خوش دیاته جنت مکان بخوازم از این زانم که از اشترا چی بیجم ها؟ زوجی؟ تو خواست تو چه بشی؟ من دست یکی گرته کوز بزوجم از ویدن هستم الینا؟ Ev City, hebalamın ana bele. Müjeti kribuku hayavra havaltim mrebike. Tu çavayı Diego? Tu çavayı Mirza Vega? پر باشم سپاسیم. آنوان چه دفکرین که جبو استیان بکاربن بکم؟ Ezen dikim ku Diego dizane ka ji bo çem livirin. Tu beyi agayê ekîbê dîwan ji nişkeve jî İspanyayê hatî ev ji bo elana û dê bavê û bû şoqek. تو چه دو خواستی بیجی کو اجی اسپانیا درکت ما اومنا آگاهی ندیوان براستی من قد فهم نکرد اب هموتین چه وقت الینا؟ Oo Diego, brastici tujidili ku tutuşnayım birate. Ji kerema xwe ra xem naxwe Elena. Min ji tera wê demê gotibû Diego nexweş e. Agirê wê bilind bûye ev ji pes naxeber dide. Tu nikarî wê sûcdar bikî ji ber ku tiştekî derbarê tê de nayê bîra wê. از بیجم دیگو اوزاف جدیه. تشتی که هنده بیجن اگر راست به تشی روشی دا ببای بلا به اگر کره مسوزی زواج دا به یکی را به راستی او جدیه. از دخوازم هیکو هنده بیجن که چه بیه؟ E pêşî dixwazim ji Diego tiştekî pirsim. Bîra te tê ku tu li İspanyayê nexweş ketî agirê te bilind bibû Diego? چه؟ او اره او تی بیرامن او tam beri koz vegerim vir çe bu Erê û dê û bavê Elena jî ji bo te pir xemgîn bûn. Gava ku Diego nexweş bû Elena hat wezîfedar kirin ku li wî serguhtî bike. Wê jî bi dildarî li Xwedê kir. û ev dildarî gav bi gav di navbera Diego û Elena da geş bû. بسکن لنا گوا کو از باش بوم تو بمربی از دویم کو تو بمربی امریکایی Çi? لنا تو بمرب دزوجی Hey kestane ki bisekinin ev zır darava ne mümküne Oo, tu çavadi kari sami beşiyor. ماريا ماريا هي ماريا قال فير بنيره اوه من ببخشين نيفاني وهنا هون تبلي منابن من باستا هيكي كو ماريا تشيكر ناوي نشاني من دايه وناخن Diyek ji min re bêje ka ev jin kî ye? Navê wê City Lolita ye. Ji zarokatiye heta na hevala Diego ya herî nêzik ye. Sipaj bu ali kariyata Ev felaket e Diego, te ne felaket e? Tu çawa dikarî tiştekî wisa bikî gava ku hevalekî te ya wekî wî qîzê hebe? Dakika ki bisekine Elena دیگو ليفر تشدبه دييغو چه؟ تو دبیجی یعنی او کره میراد خور دست کرتیا ویه؟ ام جي دياريه كي بيروزباهيه جوان رابشنن لو ما بيريكي گرينگه نوچه كي رند بو مبيست افدال نه به لولیتا تو دوزانی کو تو دیگو هنی ددم کنیزیک دا بزوجن لولیتا لولیتا
Ere her tişkedi ya. Edi ez nikarim bidomînim. Diego pir bêkevt xuya. Edi bese. Ez jere serêşî çênekim. Ez jî bin nikarim veya bikim. Tamam Elena. Tenê aram be. Çi ji destê te hat te kir. Dê bala min li ser tiştîn be. Diyarê ku destgirtiyekî Diego heye. Em bişansin. Wek ku te berî gotûbû babê û mirovekî dewlemend e. Em çi qas zêde pere bixwazin dê ew bide me. Tu min dibîzî. Min fehm dikî. Em ê zêde pere bixwazin Elena. Oh, ez pir xemgînim Diego. Ji bo me li vir çi heye? Nameyeke jî Hozeyê. Ez wisa zen dikim ku tu li benda wê bû. An ez şaşim. Oh, Elena ya Delal. Gava ku ez ji te dûr dikevim ez êdî rojê hîs nakim. Ez li asmanan qet stêrkan nabînim. bisekine Enîbil, bisekine. Ez jî weke Hozeyê şî dikişim. Hozê ji zarokatiya xwe ji ajalan hez kiriye. Ew wisa ji çûkan şê kêfxweş bû. Ew ne kesekî wisa ye ku ji bo perayan yekê din bixapîne. Oh Elena, heke bavê te ne ew qas bê şans bûya karê wê xirab nedû çiya. Yê tu Hozê rojekê Anha hewceyiya me pere heye. û ez ji bo wî xemgînim Enîbil. û ez mecburim veya bikim. baş e em mecbûrin vêya bikin ji bo ku tu Hozê bi hev re bikarin bijîn Elena. Te fehm kir? Baş e, em naherin çayekî vexwin. Ev der pir germ bû. Ez hatim ku hinek agahiyên baş bidim we. Ew derbarî erebeyekî de ku ew ê sibeyê varê bê. Ew li vir li otala we bivin mêvan. Ew hemû jî kesîn taybetin. Ji bo vê hûn dibêjin çi? Hûn qebûl dikin. باشه لگور من اف کوباریا ته ته آگاهی دامن چاوش لویا پر تلوکه چاوش برای ارتش به عربی نینن Heke em erebeyê bê muhafız bînin ew ê bala dizan bikeşe û dê haya wan ji pereçê bibe. Viya way em wan dixapînin. Çi? Oh, min tiştekî de odeyê de ji bîr kiriye. Tu here. Baş Enîbil. Ji bo vê helbet meriyekî cuda elbijert. Biçe dinêzik demê li wir min? Hişyar be çawiş. Dezû çawiş Gonzales hişyar be. He? Rêbiran ser me de girtin. He? Ew gerdanî pirin destê xan. Di rastiyê de ew jî hema bi qasî terin de. خوازیکا من بزن بیا کادم من چه بکرا کل جمن باور بکرا لا زانم کو من قصوز ندا لنا کوس بيرا بزوجم لا انا هات شك تنه كوس بكارم مش بوا باور بكن تشك دزفرا لا سلم لكن كاتشيا ها Hûn bi çi awayî hîn bûn? Wê çawa zanibe ku ev erebe bi kîjan rêd ve biçe? Hişyete nagêje van karan zikmezin o. Pere ji wan bistînin. Wê bide. He, li vir binêre. Aw! Karê me qediya em herin. Li jorê binêrin. Em ji vir herin. Tu direk mayî. Tu yûnha kesî nikanî bigirî. Em herin. Ez nikarim bawer bikim. Ev li vir e jî. Wî berdela vê bidî. Of, rêya erebeyê guherandin ji ber ku pere têde bû. Wisa dixuye ku ev fikra baş hatiye hişê Gonzales li ez fêm nakim gelo diz vêya çawa hîn bûn. Ez dibêm ku yekî ji artêşê agahî dabe wan. نها ji bo bes ku tu fikirî
زو هر راکبه بری کو ماریا تا بقفلینا زمان رازان نهته تو سنا فکری بنات او ji bo wê meraq neke Diego. Ew ji ber ku hinek xor di nav nivînan de soz bi hinek qîzan didin. O dûr e sozên xwe dixwin. بنیرا من جتره گوت بو کوز بگونم من چند جا جتره گوت من تکلیف زواج لی نکریا Oh, hadi Diego, tu dikarî bi min bawer bikî. Tu dikarî ji min re rastiyê bêjî. Tu dizanî ku tu dikarî. من جتره گوت بو دبی خود از دیسا صبح به الانا را باخفم از لی بخابتم کو صدمه فهمکم هوزی روز باش النا او کینه هوزه بویرا کدوه بویراسته چه؟ شوا در ریبران الی شهر بکرنه لباجر گوته گوته دبیجن دنا وانده سوارک به قفسه که چکان هبیه و دبیجن کن ناوی ویجی هوزه وا مفهم کر جبر وی سدم تو تفکر از ربرم النا راسته؟ نا هوزه از دزانم کات چه دبیجی هلبت از لی دخبتم پره به دست بخم لی از مروه که وسانینم اوه لمن بباره هوزه از خمگینم راستی از خمگینم اوه هوزه راستی دی از نکانم بیت بجیم بری کو دین باوین هبویه و یف دایی دیامن خوشکا مجی وی نزانه او نزانه از دخوازم به اویا تبه النا اوه مرحبا دیگو تو چاوایی اسکی خوش بم که ته بریاردا او تو هاتی منی جی تو زیارت بکرا ته اجرویتی کی دام عالی الانا لمال هي از دهاتم که ویجی ترا بیجم الانا بریاردا که وگر اسپانیایی لوما تو نخوازی که پیرا بزویجی او چو الانا د شوقه کی گرانده یه یا هری نباش اوه که گاوا ویجی دی و باوی خورا گوت و بیت ببینه او نخوش کتن من وين نزاني بو آن هم دزانم که تو نخوازی به الانا را بزویجی او قص لی از باورم که تو یجی بزانی بی که یه نه او قص حسام به الانا تینی دخوازه که بیجی و دلی وی هیه که وگر مال بیی که تشتکشی ترا آنجی یکی دن را بیجه اوی هره لی بری که هره دوی که ایجی بو پاراستنا وی تشتکی بکن دوی که چه قص کنگاز به از زو به باوی ترا به آخفم دیگو مالباتا ته میرزا تون به پررت تکه که تو به الانا را بزویجی حوالی من دردی ته چیه؟ تو نک خود درباره دعوت خدا نباشیست که خورت قشنگ ها آنا لوليتا از دخوازم بتره باخبم اف زحف گرنگه تو دخوازی به مره باخوی تو نزانی که تو یکی جان نوینه آنکی جان موبیل اجبو مالا خویا نو بکری بنره یا که تو پیرا بشوری الینا نه ازم الانا دیگو الانا برسكا من هيك وجي دب برسم الانا از خمگینم دیگو Ez eminim ku Diego maftar bu ku got Elena tevlî dizîna pereyan biye. Diego ciyekî hîn biye ku têkiliya Elenayê bi diziya şeva dîr ra heye. Wow! Ha? اوه دیگو اوه دیگو از خو نباشیستکم او کیه لور زورو جبو چطو هاتی ور اساتما کو قنجه کا بچوک جتا بخوازم هکا تب بکاری
Anabella'ya min e delal. Zû bike. Ji bavê Diego pere bistîne. Divê hayata ji Elenayê hebe. Xeterê heye. Her tişt girêdayî tê ye. Çi qas diçe lêstîka me ya bi vê zehmet dibe. Zor o. Divê ku ez jî nameyeka din bidim nivîsandin. Ji bo bersiva nameya ku te xwand. Lê divê jî negoyê binivîse. Ji kerema xwe re lê bixebite tu dikarî binivîsî? Erê. Helbet. Wey, wisa dixuya ku di ev karê han pir hesan pêk bir. Enîbil bisekine. Tu êdî ji bo Diego xema nexwî yê baş be. Êdî ji bo xwe xeman bixwe. Cara pêşî ew bû ku derbarî pere de axivî. Rast e? Ez dizanim lê çawa? Binêre, piştî îşev de her tişt baştir bibe temam. Tu qet xema nexwe, erê? Li min bibore. Ez qet naxwazim ku tu kes te xemgîn bike Stîxan. Oh, tu kî? Ha? ها او تاني بتزلمه هلا بنا برادشين او دينيتيه Dibêjin ku Mîrza vêga ev qas timayê ku artêja qet alîkarî naxwaze. Ev tenê ji bo xwe pere dixwaze. Em jî wisa, em herin. مال واخس Çi? Çi? Gelê cameran. Çi bû? Tiştek heye. Ha! Hey! Ha! 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 Tu yê bi her tişê ku ji te re hatibin nivîsên bawer nekirî bûya. Anha jî ji bo ku te evîndarî Elena lêstiya tu yê cezayê wê bidî. Ha! 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 Oh! 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 Ji kerema xwe re bisekine. Elena, jêra bêjî ku pirsgerekek me hebûn. Tene rêya min ew bû ku em pere bi dest bixin, ne wisa ye? Tiştek bêje Elena. Jêra bêje Elena, jêra bêje. Elena. Ah! Oh! Ez dixwazim ku ev ji bo zemanekî dirêj di girtîgehê de bimîne. û bila ev jina han jî bûyî rebe. Baş e. Çavuş em zoro bigirin. He? Ez sevgilim Diego. Ez nizanim ka ez ê çawa lêborîna xwe bixwazim Diego. Tamam Elena, xem neke. Ew rast dibêje? Tenê cîwan tiştên wiha dikarin bikin. Ji ber ku gava evîndar dibin êdî tu tiştên din yên li der dora xwe nabînin. Lê min yekî ne baş hilbijart. Wî evîndariya min zarf ne baş bikaranî. Ez xapandim. Elena. Zû bike, zû bike. Keştî hema li ser rabûnê ye. Tamam. Mümkün e em dereng bimînin. Çêkirina vê pasteyê fikreke rind bû, lê ji bo pêkanîna vê gelek zeman xerç bû. Demekî dirêje ku wê tiştekî nexwariye wê dikeştiyê de ji xwe re bixwe Bernard. Ez pê bawer nakim. Elena ji aliyê wan ve bi nebaşî hat bikaranîn. Ne wisa? Ew bêşans e ku bi mirovekî wek wî re bûye heval. Tu dibê çi Bernard?
Ve ez naherim. Ez hevi dikim ku ez ecarekî din ji te bibînim Diego. Ha? Eve ew li birin. Ez hevi dikim ku ez ê rojekî zilamekî wek te bikarim peyda bikim Diego. Bi xatirê te. Oh, Lolita. Oh, Diego! Ez tevlî vê teşqeliyê nebime baştir be.